Svima, dobrodošli u moj novi video na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati neke aktual tips and tricks. Pa hajde da počnemo. Prvi tip je kada imate gore dve poklopljene iste boje, a ovdje imate različite, a s obzirom da bijela gleda u vas sa lijeve strane. Pomjerite u desno da je vam ovdje slobodan bar i to sa desne strane i radite R2, B, R', B', R', U2, R, U', R'. Znači to ubacujete direktno u ovaj slot. Sljedeći tip je sličan, samo nemate poklopljenu boju gore sa lijeve strane, nego bijela gleda u vas sa desne i radite R', D, R, U', R', D, R, U, R, U', R'. Ide isto direktno slot. Sljedeći tip je kada imate ovdje ubačen ćošak, a gore vam se poklapaju boje sa desne strane, a bijela gleda u vas. Neki bi sada izbacili pa pokušavali ubacivati, ali lakše vam je da uradite samo U' i R, U', R' i tu se stvorio bar, uradite tu 2 i R, U', R'. I to je to. Posljednji tip za danas je kada imate gore su različite boje, a ovdje slični su kao ovaj ovdje slučaj koji je bio, samo sada nisu gore poklopljene, nego su različite. Radite. Znači, mora da vam nekad bude, može će biti sa lijeve i sa desne strane, ali uglavnom se radi isto. Evo sada ja ću pokazati kako se radi kada je sa desne. Držite da vam je iznad praznog slota i radite R', U, R, razvojili ste i onda imate 3 movie insert, F, U', R'. To je bilo to od ovog klipa, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, bacite like i subscribe i mi se vidimo do sljedećeg videa. Poz!